Пілдермар бежім жол, пен Канаш районынже Пулзайр деген вырос день русского языка, шаг юруба, пен тохрымыш класса житне ганде замхан, учке шичимыш классче, прымыш вырын ежыныче, бұл юрай бір бурем глое небо клойте атлывыл, значит, выросла, каран чывашла юланыче. Халі сире икли забықса, қақтамай лапыр. Шагында куштарын лезине, пурнеге тавзомахи галас керек. Уйрыма Татьяна Ильинична чываш шелге брендегене тагашын дуыр сирегедеп. Васильевна пиде кызык тавзомахи галас керек. Шагынжу ажазине хой курсинже өнебе баянанжа. Игіль ұнбошынжа ажазине шагбек хатилезе шигерме. Пулдарчы, пиде матур учитель был берен, ажазине чуваш лхау прама, чуваш юли еркетене бренце хорма, пиде бузык байгурань. Тада районтын культуры жүрчі жүменчи, артистине сенде пиде таузыма калаза ғарас келей. Табда бош сире үргенелді, бірін уява кенсе, илен юнешін, ажазине пурнеде, учитель сене, пурнеде бузык таузыма калас келей. Уян я тебе шаг шудалыға, шагым беги, ирдермелле бұлдыр, хабаслы. Табда бұлыш, ұрғаш. Чуваш был свайры,
пощадет, те забавила вам. Пойдем биханчине или шима, печенье был, не видит домаш. И бьем когда в школе да. И бір туспа и шпагына байла. Печенье бір немекте давай мастер. Шамбада хамыр школды брендеген зинезер көрдір бізен ялана хачысын бебірле, саны жіндеге, уракрада, класс жінже сенжеге бізен ялана хачысын бе. Шамда хачысын де маттур, қыбырақ көрдір. Кележедер бір мансымас сенде. Курнете темір бұлықтарда күш, отношение жарым, шитменіне, шиері, шитменіне қовыр заплаштарын кезі қарашын. Темір бұлықтарда бұл. Ачасем.